Kefe akaorido be Kefe alay na teki ko raw be kefe hete ubisino utag babangalu ya ugo bana no oya da ugo bani hakefe babu ibe ini asliyawa meya ugo dula ohi satu dania namate Kefe, utaha moto marase. Kefe Mira era da bale. sama sada soma sini asifat tubuh kefe tata gembo komarase asal atas senda kefe tuhu aku ke bawah ngalui kefe ya untuk kembali sabuyu kefe To lagi sana ni habere kefe. To lagi teki ko habere kefe. Boto kumarase aku ambore bangalui kefe Teko ye zadele teko ye zabila habere kefe. bebe lela ilo soge zaman lo babangalui hare ena tola isena ena tola mugesi hanya baka kofe ni hasino kayo iha taimono na bangalui hare Ni hasilu mana to sasamara se wangalui kefe. apa ambe lefa atau benewangalui kefe asa geragambala katenu kabamboto sifo kedadanian anu mate asa geragambala katenu kabamboto sifo kedadanian anu mate Kefe utaha moto marase Kefe Mira era da bale sama sale soma sini kasih patuh kefe tata gembo komarase asal atas senda kefe dulu aku ke babangalui kefe ya untuk kembali sabuyu kefe To lagi sana ni habere kefe. To lagi teki ko habere kefe. Oto kumarase aku ambore bangalui kefe Teko ye zadele teko ye zabila habere kefe. bebe lela ilo soge zaman lo babangalui hare ena tola isena ena tola mugesi hanya baka kofe ni hasino kayo iha taimono na bangalui
ihare Ni hasil mana to sama rasa wangai kefe Hafa ambe lepa atau benewang anu ikefe Hasa gara gambalan katenu kabamoto Siko kedadanian anu mate Hasa gara gambalan katenu kabamoto Siko kedadanian anu mate Ni hasino kayo ihatay mo na nawang ihare Ni hasil mana to sama rasa wangai kefe Apa ambe lepa atau benewang anu ikefe Hasa gara gambalan katenu kabamoto Sifat kedadanian anu mate Hasa gara gambalan katenu kabamoto Sifat kedadanian anu mate Tahan, biar gampang nanti di krisut. Tahan ya, biar gampang di krisut. Nah.